Что, нам где ехать? Ё-моё. Поехали обратно. Дома горят. Чем можно? Давай я расскажу. Ana Şikin avlu bu. Kişiler yanğından kozak көрген. Güllerini yırtıralar. Sen misin abi? Tatarstan'dan biz Kozan'dan. Туғандар. Әйе. Ой, сіздің үйдегі үйді ме? Мұнда үй ме? Вот мына мен біріме қолмады. Детский площадка қолған. Вот, а больше біріме янып кетті. Қазір күлесіз генә міне енді. Сықтап түйдім уже. Нәрселер эшлисез қазір? Қазір міне күтім трактор келгелі тейіз. Выравнивать келі керек. Бұларны йонғанларына убирать деген дейді. Вот убираю, оны геройлер таджиклар. Наверное, продам, сколько дадут? 10-15, если дадут. Если нет, так. Так пусть забирают. Освобождать надо, да я мусорды, чтобы трактор выравнивать. Яңа йорт салырлык мөмкинлек бармы саңа? Менің мұнда туып өскенмін. Но тұрдым Екатеринбургта. Временный пропискам бар. Айтар рұқса бермейбіз. Кімнің мұнда туып өскен, кімнің пропискасы ауылныкі, соңа береміз. Соғабыз сізге будем решаться деп, олардың решаться еткендері қойсам болар білмей. 50 меңне бермәделәр ме? 50 мың да жоқ, 10 мыңны берділер, 50 мың да жоқ. Абый, ничек янды сіз? Мұнда идегізме? Янгын вақытында? Мұнда иде. Қайсы яқтан келді янгын? Міне, Қорағайдан. Верховой келді. Оны біз. Олстан келгенде, может быть, сделали. Бір пожарный машинада болмады. Қоя кеткендер олар, черт біле. Юғардан келді, біз. Егер документларын успели олғалы, әмін нәметік тұрған біз, бүтін нәмет тұрды да қолды. За рекой постояли, посмотрели. Түтін тыңылмай. Кеттік төменге, через Тюмен Екатеринбургқа қойтабыз үйге дейіп. Шадринніккен еуққанар, тоже кіртмейлер ұблеққа. Төмен тоже, оказывается, йона, тоже кіртмейлер. Вот тұрдық. Кенсе күніне қойттық мұнда. Вагончик береміз дегендері. Обманули дейді. Кімісі губернатор Курганның айта екен. Где я столько вагончиков возьму? Где столько машин возьму? Так что... Верховой дегенігіз ол неше керек? Ол нендей ағашын үстлері янып барам? Үстен янып келі аға. Аны тоқтатып болмай ме? Оны жоқ. Жел болды, бейік қота жел. Солай келіп, бейс янып. Мұнда орманнан да бейт ара бар нендейдер. Ол барабыр келеме? Яңған бұтақлары шаманда? Яңған бұтағы цо. Мені біз мұнда ерідік. Олар бұның мұнда скважина. Су септіралар еге, спасайт та біздей. Ұчқынлар мұны шыны зорлығы цып келелер біле. Келіп түшіп, құрыланлар янып кетті. Яққа қоғызы. Пожарниклар болғанда может бәрінім әйтірлер, есімдірлер. Бәрәңгелер ұтыртқан езі? Бәрәңгі ұтыздық етті біле. Икенсіні янып кетті. Бір әтәч қолған. Маллар да yok ме? Құрышының мұны. Олты молы яны білді біле. Сыйыры яланда ерген сыйыры қолда біз алары яны білділер. Одан тоже елді бройлер ұлғаны тоже ұлғанар. Әтәч қолған, тауықлар қолғаны 15-20 штук. Олар да яны білгенлер біз.
кызганыч болгондор инде эми. Тук. Фотоны кызганып тамагын эметти. Сүйлөшө алмадым. Түтүн. Мен жонган да яна бар тамагы. Өлмөй. Слива йонга отканы. Аппак бул. Вон слива тоже. Видите, яна кой. Сабда слива бар. Янган вакытта бик коркунуч болгондор инде мында бүтүн. Вообще. Көрүнмөй 10 метрдан бир нерсе көрүнмөй. Түтүн. Жил. Килдик мында 2-нче күндө. Как после войны одни трубы торчат. Хазыр металлолом жейп берилер. 20 алалар деп сүйлөйбөр. Хазыр 15 чыргындырды. Көп болгоч. Наживаются тоже бизнесмены на людских бедах. Эй, Алашула. Сиздин балалар Сырлауда? Сырлауда эми. Мында янган вакытта өзүңүз гана эдигизби? Внучка. Бір қызым, да, и біз Аниса менен экибиз тумур. Кимдер мында үлдү янганда? Ауылда Жиди киши деп айт. жиди дейбиз, тим азыр унав деп сүйлөйлөр. Уноо койма. Жок, көршүлөрүңүздө жокпу? Мында биздин көршүдө жок. Түгө урамда янган, үлгөн. Эчок дуртамы? Я урамда дурсунча. Аллар малар. Олар. О, дедушка нас ждет. Привет. Ортасында келе тургулу. Булушталар и государство солгалы. Бик булушмайлардан. Булушалар кемнин пропискасы мында. Биздин пропискамда бар, временный прописка да бар инде bu. Будем решать дилер. Как будут решать? Bilmiyorum. Мында сиздин монсу йорт үйдүндө. Вот и Нәрселер калганмы? бир нерсе калмады. Абсолютно бир нерсе да жок. Мына темир. Чыгар үлгөрө алмадыгыз, бир нерсе чыгар. Ой, бик коркунуч болдук. Ондай ана. Киле болса мен ошону зорлуктан мындай ана кириш. Туна мындай ана кириш. Машинага отурдук да жыйдык да. Коттук, елга бартана. Шундан карап турдук. 15-20 минут карап турдук да. Уже все невозможно, тоже дым. Айда койдук сырлауга, киттик төмен. Төмен тоже картина. Онда да тоже ивна висит. Это поджог, наверное, какой-то был. Была бумаса. Если меня ничем ел безнең, эсселер була торганы. Бер янганы юк. Наил абыйның үйі, менә бу Мавлютов Шикена авылындагы бик мотор үй булгандыр инде бу. Менә хәзер карасак. Монда бу алмагачмы, сливамы? Рагыз менә. Балалар мәйданчыгы булган монда. Күренеп тора. Менә бу урманнан келген. Янган, әнә үскі ягыннан. Теплица калган әле. Монда бер нәрсә дә юк. Бер нәрсә калмаган, менә карап күреп торасыз. Үзегез. Бәрәңгеләрен утырткан булган. Сарымсаклар менән дә кийгән. Төттеләрдә. Аларны ине торгызып булмас микән дип хыялларым әле. Металлны җыялар икән, әмма кешенең теге кайгысында акча эшләп калырга теләүчеләр дә бар икән инде. Металл бәясе төшкән дип әйтәләр.
Hazır düşürgenler metal belensin. Bunda dağın kimdir yaşayan bitinde. Mototsikıllar mı ne kişinin. Bularning bir necha mal 5-6 bosh buzovlari o'lgan deb aytdilar. Sigirlari bulunda bo'lib eson qolgan ekan. Tovuqlar meni ko'rib keladilar. Eson qolgan hali bular. Şeşülük berengiler mi bütünüsü yongan. Bir kızg'anish ko'rinish. Berenge zirlab qo'ygan bo'lganlar mı bilamiz. Bitken bular. Hem kuş kurumuş yerde şunun hal. Qarağız. Kızg'anish ko'rinish. Apa ismingiz nechek? Men Rozaliya Mahmutovna. Familiyangiz? Mahmud. Nabiyeva Rozaliya Mahmutovna. Qo'ya boraylik, qo'ya. Bu kunlarga turib qoldim endi. Ay. Birayna Al sizning iptashingiz. Bu buluşkalarga keldi, biroq Sibirkida turamiz, ularda endi. Hozir shu avulda turamiz. Singillerim turam, mening onda 2 singilim. Sibirkida. Mana bunda bo'ldi. Bizning uy mana bu kvartirnik, uni mishtari bizga turib qoldi. Bunda narsa edi sizning? Duh kvartirnik edi. 2 yoqli uy. Ha, birisinde 3 etim turuydu. Birisinde mening de 23 etiliydi. Sonra militsiya bo'ldi. 35 yıl turdik. Afganets bo'ldi. Otu burada 9-moyda. Men 14 yıl turdi bu yılı. Mana 9-moyda 14 yıl deganda 20ga uyimiz yonib ketdi, turib qoldik hozir. Ben 9-moy hech nimay bo'ldi da qo'ydi meni bizga. Hech nimay. To yerimda 9-moyda to uyim yonib ketdi. Ben o'ylaganda bilib bo'lmaydi. Chaqnak kishi ketib qo'ydi, hozir ayta qo'ya qo'ytirmiz, qo'ya tururmiz. Unda qaror surasa, babushki sezdim deysa, qo'ya qo'ytib qo'ya. Ki unaqa chuqurroqqa kerak. Uf, Allah'ayım, bilemez olduk. Bulam sırtay, çiçekler tutuklup sırtay. Ani yok bulam. Koy buruk. Gürlep durgan dünyalar yoduk gitti ki. Nemaşlar geldi bilip bulmayın, nemaşlar geldi bilip bulmayın. Uf, Allah'ayım, koya orayık. Beni bunların molları da bor idi, molları da yondu. Çıkarganlarını çıkarıp koldular, çıkarılmağınlar yonu bildi. Görülüp durgan idik. Dünya yemdik tutkunlar idi. Aya bizim sredniy yerim bulmagat. Şulay, sosit güçlü aytaydık bunu. Mana bu kishilar aytuvuncha endi mana bundan ana tegidan Qorag'ay deb ular aytadilar, endi Norat o'rmonidan yonib kelgan. Bir kuchli jil bo'lgan. Kuchli jil bo'lgan vaqtda Rusya огненный смерч deb aytadilar, endi o'tli yurma borliqqa keladi. Ya'ni bu aytiga jil aylantirib yuradi, endi naq shuni shekilli manda bir yuqori temperatura ham shu yurma shekilli bo'lib tegarab boradi. 30-40 sekundda 30-40 metr tezlikda borgan. Mana shu uyurma. Ham mana ular aytadilar, endi bunda kishilar ko'rib turganlar bitida mana bu qoyinliq yonib kelgan deb shu kelish. Ham mana bu binoning üstünden sikirib chiqdi deb aytadilar ular. Mana shu üstünden uzdi deb. Bu uy yonmagan, bu bitindi kelib shu avan nechikdir o't qopmagan. Ham mana bunda zo'r uy turgan. 2 qatlı etib salganda. Ham şunun tübesinegina kelib tushdi de shu uyurma. Ham u uy bir yo'li yana boshlagan shundoq. Bu o'tli uyurmada mana siz internetdan qaray olasiz. Bu o'tli uyurmada temperatura 1000 gradusga qadar yetadi deb aytadilar. Endi shunday o'tli uyurma borliqqa kelgan vaqtda kuchli jil ham
Булганда һәм яна торган әйбер күп булганда барлыкка килә шушы йөрмә. Ул бик куркыныч күренеш һәм аны туктатып та булмый инде. Ул шулай теге йөреп бара. Туктату кыен дип әйтик инде, бик кыен. Мондагы кешеләр аны берничек туктата да алмаганнар. Һәм менә шушы утлы әйбер менә монда килеп төшкәндә булар бөтенесе яна башлаган. Һәм инде моннан күршедәге йортларга күчкән. Haşar beni ıskuldan beni şundan oyunun şar uyutturayım bular. Iskulda uzun yonaydı Kur'an'a koyunduk. Beni ıskuldan muhtemelen şunun için küpes onu yakta yaşadığılan yonmağın. Şundan şar kildi de beni İstanbul binin yüne kilip düştü. İmini şundan buh itti de koldu öy. Timir tübe nemetik yonup çıktı beni onlamayı. Üstüne uzun bizge birikmiş yapsaydı. Ottaki şundayım deme. O ya. Onda appak çikkun torasında oppak idi sonra kup korangı buldu. Bir nemek olmadı. Çikkun torasında kupırga yeliyle boruluştuk. Hani kavga uçbilen çektik. Siz iyi işi deydiniz mi? Siz alıp çıktılar. Ben bokkada yürüydüm. Ben ki boktadan çıkarttım. Çiçeklerini bir soyutlam ettim. Uzun körüp kolduk şunun buradan ut çıktı. Alem požarniklar bulsaydı можно было спасти. Пожарников не было. Пожарниклар бөтенсі плоскийдайды. Плоский онайды, потому что. Кім ойлаған, что міне плоскийдан бізге келіп жетер. Қораға йонып, яңауылға кірген бар, яңауылдар жил бұрып, міне біз кіргенде кеткен. Онда яңауылдар өздері біз, онда бүтін дружный народ, қолық мгновенно сүндірген. Кіргенде су қалатқандар, онда трактористлар, меніңки яуым өзі тракторист, біз су қалатып отырған, нақаду су қалат. Биталары сүндіріп отырғандар. Міне жил бұрып, бізде қақырғанда кеткен мен. Біз байондық та тұқтық. Әлі ерім қойғысыз ол. Теплица біз ішкейді, оңа теплица олар біз дейіп, теплицалардың тәзелерін жия. Менің ол қырам айтам, йонабыз. Шәбірек теплицаларын әмей. Бұз ұшанмай. Нәма тікті йонабыз мәйді. Міне йоңа мотор түсірген едік, суыбыз тәмді, бізден біздің қолық тұртар жайды. Шешма суыбайды біздің күлсаны. Motoruna yola düşürgenik motorumuzdan düşüyor hazır motoruna olgal. Onu bolot nitikler kigen. Kurutsa bizim onda motor düşürgenik şuna. Onu da almadık özelip koldu. Yongan patamusta provodkası. Haydi bunda kırıp bakışa bak. Yurunumuzuydu ben. Melek bokçayı bilen gene bokçalar çiçeklerini tartıp girdim. Bunda lilyalar oturaydı böyle bir çiçeklerim. İşte gladioluslar 300 gladiolosunda yanıp gittim. Da çiçekleri iyi böyle biz böyle opsi. Melek çirvantımız burada duruyor ne? Bütün çaylıkları bizden berimiz yoktu. Bunda televizyondu, bunda şkaf, tortmanın üstünde televizyon, bunda telerciydi. Bunda da 2 krişle, 3 krişle da divan idi. Üstünün kabatında. Hani yakta şu Timur obay, uçu karşıydı bir tanesi onun uçaları oldu, ölüp gitti. Obay bölüdüğüne troydu, mürgalim. Bundan? Bana şuraya koya borayık. Kuda divar koya borayık. Ama şurada da bilmezsin. Üzümünü korarsın da bana ne var? Ama şurada dipte uğramayısın. Belki 2 gaz fritaydı, böyle biz virandamız, nuriydi, svetliydi, bollar koysak şunda. Usanıp şurada çay çatırgonuydık. Bunda muntaydı. Bunda garajdaydı, maşinanın garajı. Bunda tübeli gosuydu. Visyondu. Bu garaj sizin iyi mi? Benim bunda garajdaydı, beni bu kuvvetti. Bana şu nemesi törüp koygan, urnu törüp koygan. Garajın. Bunda tübeli gos, anakvatta muntan o da kanuşnaydı. Bunda kiplitsaydı. Kiplitsanın indiraz bir aytken, şunun terzasını zıyaydı bu beni. Edik, Alfarit. Visyonup gitti beni, bizim sular. Suğumuz bunda sular idim ben. Belki su boçkasına takarmaslarını düşür. Göker kiyimci üstüne takarmak ya, muha pofik. Visyonup gittim ben. Ben ne makul. Nereden takarmasın? Maşinanın, zimmilerin, litnilerin, zimmide tarıp koyduk, litnini koyup görmedik. Litniler visyonup gitti. Koya borayık. O şunu kutkarayı mı? He? İrkişler şunu kutkarayı mı? Ha? Benim bunda kiyim taşıyım, yoksak taşıyım, yoklarga. Zil tapsada yatıp yoklar biz değil. Ha bu tagarmazsın koyğırta, maşina koyğırta. Ona maşina koyğırsın. Uylamadım düştü, yolar yonup getirdi. Bir kim de uylamadık, biz de uylamadık.
Шул үйірме бұл күрші йортқа түсті де. Міне, бұновенна, мұспышка, соңынан жігітлері қойтқан кі бұларының, рәміз қойтқан, түшірген кі. Міне, бұновенна йонып тұрым, бұновенна, біз. Соңынан бізнеке, міне бөлінет соңынан ғына йонып тұққан. Мен пункт, міне қобаттайды. Ол соңынан йонып тұққан. Үйлер, біздің үйлер йонып біткіз. Ол йонып біткен. Неме дейін, бұл айтырсын, как будто міне поджог ішлеген көбік. Специальный поджог. Міне, көрияқта да қи. Ondan Füsopa учительницаның үйі қолған, онда магазин қолған. Мен олдан шында шілі болдым біраз. Олар нәмәйтке йонмағанлар, а бұл Ирекайның үйі біз йонып кетті. Ол тоже инвалид онда тұрып. Yorayı tığı bülgürgen öyle. Yani o bir şey yanıp gitti onun iyi. Ana uyular yanmadı. Teplitsa ağzını küsetiniz hani? Teplitsa benim ondayım. Allah kıyam. Sinan nerede bizim bana katırgan tanışmanın içine sıkargan. Neyse, beni teplitsa kaçıttı boşamayla. Beni da duruyor, beni teplitsa. Beni şu oğlumda. Beni bunda kıyarıp satırgan. Monası mındaydı beni biz. Şimdi bular ucuna bir aytkenik yonganı koyuyoruz degenik. Beni boçkalar gana koydu. Nerse geldi bir şey gana yemdiyse? Kızım, kiyagattık kandalı ama verilmeyen ki. Biz ağının imrak üstüne koyganıyım. Neme, silet bilen neme. 20 tane yok da tutar sınayakları nasıl kesilgan. Batam şundağına olup koyayım kızım ayttım git. Körüp kolgan ki yuvarap günü. Mama! Koravına gel, sınayaklar tutup kolgan gırtarıysa bilen. Nakayatsa itkenler indi, bilmeyen, yuğuk kola mu? Nasıl tutup kolgan üsülükleri sınayaklarda. Tutaşlarının sınayaklarının olganıydı. Burada hiç vakitımda olganıydı. Hazır mı ne mi? Kişi onu yoğağılda keresin, perdelerin küresin, iskat düşüyor üyün diyen kübük. Karışta yürük yonmağa, yola. Uzun успокаивайте погасында, но никак не получается. А я bizim мол yok idi, холықның моллары шалқақ, моллары да біз yonып кетті. Tavukları мен opayımның ana uğramda тұройдың, 25 tavığı yonған тоже biz. Сығары бүлгірмеді. Mene холықта abiler de yonып білгенler, Rus abileri biz. Yoqlop, bir türlönüp ketkenleri, yoqlop pegіп тұрғанlar, көрмейді қолғанlar енді o пожарын. Mene yerimden iki duyurutunu bıraktın, әлі tobalmaylar ki. Bilmeyler ki. Әлі kayamın köpür kubatında yoğalgan o. Telefonun toptular, yüzün tobalmaylar. Яңа avulda тоже bıraktım, yonup gitti. Ulmanda tikinde kunakta bulgan. Koytup bırgan indi, etsi bulgan. Otu koytup girdi, otu pişken bir şirkesi. Küçüğün ülgenini toptular. Ha yüzü yok, yüzün tobalmaylar. Volontörler izleyer, bütün militalar izleyer. Yok, yüzü yok. Hala bırakın pipilde yotam iken, kim hala pipilge eğlengen iken yüzü kim bile. Bu türlü söylep ağabey, türlü. Bütün nerse yangan benem. Parlaganlar. Kişilerin işi kaldı bulgan bitinde mene. Motorlap koygan eyberler erip düşkenler mene. Yukarı temperaturadan. Eliga kadar tütünlük dura. 8 günde bulgan bitinde yangan. Eliga kadar tütünlük dura. Endi yanayken karağız hali. Şekünler boyuna sünmüş otura bile. Xo'janing eti isen qolgan. Xo'jalar hozir ketib borgan. Yurakka yaramay deb aytalar. Et ko'raylar. Oy, et bunda o'qindik meni. Yarar, yama, молодец. Eskileydi bu etni. Xo'jalar ketib borganlar faqat. Ular qo'ytamiz deb aytganlar deydi. Ularga ақшада beramiz deb aytganlar. Miskin et. İşara. Kız miskili bir iğne bağlar gitken. Mine yangın mektep yanına kadar gelip jitken.
Mine karağız. Bunda zorrak ağaçlar bulsa, yeki endi mektepnin birer ağaç kırılması bulsa, mektebinde saklap kalıp olmagan bulur idim ağayın. Hazırında şistartalar indi. Bukma erem eyvirni. Kızgamış. Mine ут nişik itip tarala, bunda görünüp bola mine. Bunda bitinde yurt bulgan, mine bunda şifr. Dübeden atkan şifrlar, nişik şeşiregen bunda kadar. Ne kadar yaraklıkta. Hem şol sorunlarda mine yangan indi. Mektep yanın çista tutkanlar, şulay bit. Mektep yanın çista tutkanlar. Eğer de mektep mine taşlandık halde olsa, bunda şubulany ösüp oturgan bolsa, yangın kelip jetken bolar idi. Mektep yanın şoy çista tutup, mektepnin avtobusu yangan mine. Şol ağaçlar yanında turgan, şoförünü saklap kala almaganlar. Karağız mine ot nişik itip berip kirgen ana kıymalar arttı. Nişik itip kıymalı yoldurdu. Kılıç halde büyüdü. Avul yanındağı ağaçlık. Nişik itip yangan. Bir nerse kalmagan. Bir neydi koşuyorlar da. Ulenler şıtıp geliyor karağız. 8 günlü bulgan bitindi. Kömür astından ulen yaşarga tırışa. Hele kışta sayri. Aydadan. İşkeri. Kışta sayri. Varsa da yaşarga tırışa. Ne işleysen yine. Baya para. Kişilerde. Bu da gubernator indi kelgen. Balık bilen işler aşağı. Tuptur bu. Maçetke keldi. Maçet kubatında tuqaradı. Sulga buruldu. Sul yok bilen sarazı bizning avulga bizning avulning darshi yilgadan o'sha u uran bitirdi. Pas bitirdi biz olmaz. Meşhur. Bunun arasında mı nemeli mi? Üstün. Bunlar dip. Bir şevka kirgen mine meşitke. Çıgalmış odatlarına ışık açıp çıgarga kerek şimdi. Var indi. Aş. Bu meşitin manarasından görünür. Karağız bütün avul nişe edip yanıp bitken kapkara. Siz görürüz. Meşitteki manarasından avul görünüşü. Nişe edip yangan avul. Üç görüme kadar jirde. Bütün nerse yanıp bitken. Bütün yurtlar mine bu yağa kalgan avuldan. Bundan Segatı götür. Kişiler görüyorlar. Gülleri yanında dilmirip. Hazır ben gider, sen düşürürsün. Bismillahirrahmanirrahim.
Непременно испытаем вас страхом, голодом, потерей имущества, потерей людей, потерей плодов, уменьшением питания. Вот каким испытанием подвергает людей Аллах Субхану. Ассаламу алейкум рахматуллах. Mescitке de gumanitar yardım kelgan deb аңларга керектер. Китергәннәр моны. İşte namaz. Siz ismingiz nechgal? Эдуард Эдуард, фамилияңыз? Сабиров. Bu sizning abıyığızы. Обыйда. Аның нәрсә фермерский хозяйство? Шулай ана, рядом бит фермер бар. Ул фермер диме абıyığыз? Кем исемле? Фарид. Sizin abıyığız монда яшәй диме? Монда кайда иде үй? Менә шул кылып. Темчен бір абайның, менің Галим абайның үйі ертайында. Бұл, менің шул. Bir нәрсә калмады, эми? 5 фермер абайның. Менің бәрәңгәсе, біраз қалған шул бәрәңгәсе олғалық күлдегенде. Йомда біз кенде, йомда. Шуны... Зор үйді мәлі? Ну, он шул, весь. Ну, постройкаларда мене сәгәрейді. А сіздікі? Yok, біздің, айтайық, Алла бір ұнияғы өсеріп кетті. Сол яғы тұрып қалды ұрамдан. Сіздің үй қалды ма? Алла сақлап қалды хотя бы. А потом врачи говорят, тебя, наверное, это юмор только держит. А что? Пошутить можно, что весело качали. Да, конечно. Я говорю, 1 секунд продлевается жизнь. И ты сколько собираешься жить? Я говорю, больше 100. Тугр дивана. Міне яңған орман. Ауыл янында, Ішкен ауылы янындағы Шадринск районы, Курган өлкесінің яңған орман. Ылыслы орман, бір нәрсе қалмаған көрініп тұрайын мұнда. Бек қорқыныш көрініш. Янгын вакытында кешеләр менә бу елга янында качып торганнар ди, елган теге ягы. Bizning 11 татар авылы
Курган өлкәсендә. Эчкин татарлар яши. Бүтән татарлар киткәннәр менә шушы авылдан. Безнең үзебезнең сөйләшүебез үзгәрмәрәк бераз. Но эчкин татарлар ц хәрефе белән сөйләй. Цәй. Вот бу авылга 1525 елдан халык таралган Курган өлкәсе буенча эчкин татарлар. Шуңа аның исеме. Шуңа күрә бу авыл безгә бик зур. Biz şuna karayız, ул безгә үрнәк. Шуннан безнең бүтән цыкканнар белемле кешеләр. Нигә йолдыз дип аталган ул? Исемен үзгәрткәннәр атанасын. Бу булган районда 2 авыл булган. Ичкино дигән. Бу авылның исеме булган Ичкино. Русча Ичкино булган. И якында гына тагын бер авыл Ичкино. Бер авылның исемен үзгәртергә кушканнар. Шуңа йолдыз дип кушканнар шул авылга. Халык аңа риза булмаган. Но хөкүмәт шулай эшләгән дип шулай калган исеме. Булды? Сез үзегез эчкән татараймы? Цин эчкин татар. Сонан урылды менің мында картофель хранилище, онда самый техникалар, жатка, подборщиклар, прицеплар, сеялкалар, культиваторлар, все бітті. Вот жігітлер шуннан қойға болып қойды, ауылға кешілер, жиде кеш официально yoну бүлді, жиде кеші yoну бүлді. Хайваннар өлді. Менің міне зерно складлардағы бүтін семеннер, бұдайлар, яшминнер, міне орпалар бес yonup кетті. Қазір міне дилемма енді чацкалы керек бит. Қазір міне біздің Курган семенадан келді Марат Нуриевич, оның генеральный директоры. Шандырды просто бушқа бергәлі самый 30 тонн миңа бирә бұдайны инде и 30 тонн бирә безнең күршедәге фермерга 60 тонн. Еще безнең райондагы бар нәмәләр, зур хозяйстволар, оларда айттылар, инде нәмә булышабыз. Главное нәмә удобрениялар да янып китте, онда апкилгән дискатор алган. Ага, юк, ошламады, киршим дигән 8-нде. Набережный жылдан апкилдилар дискатор, бер мәртәбәдән использовал, шул нәмә булда харап булып куйды. Вот, шулай менә булла. Так үзебезнең койга, конечно, безнең Алла Тәгаланың испытаниясы. Ул менә испытанияны самый без достойно үткәрер тиешбез. Вот стараться итәбез, тырышабыз, собырлык главный. Берсен и хәзер бөтенебездә безнең инде рәхмәт, зур рәхмәт безнең Татарстанга булышалар. Күбесе колларга, күбесе самы косы кешеләр инде үзгәрәчә нәмә язганнар заявление олабыз жилья икенче җирдә. Мәктәп җигетләр. Ул проблема түгел бит. Окса олдың да, жильяны олдың да, все. Безнең главная задача безнең авылны сохранить надо. Не проблема, самая проблема авылым, авылны безнең саклау керек.